ki total active cases ki bangidon menta positive cases ki long south pa hadlai hapo east khasils ngidon lais pa san punreu na kini ki lais pa san punreu BSF ki long aspa nya pupra kiwei ki long rep sao ki armed forces khat sao na po ribhoi ngidon lai punreu East Jaintia Hills are West Garo Hills Khatsao, Southwest Garo Hills Iway, South Garo Hills are East Garo Hills Iway, North Garo Hills Iway, recovered kilong Sanfu are, but kibaklat kilong Sao. Sample kibangi test hadu mentak sini arbaji kilong arfufra hajar sauspa sanpusan kibalong negatif kilong arfenyu hajar sauspa andripunriu sampel gibanginang up ya ki report kilong sanspa arfo ki berung hapo ke jela ke jungi hadu menta kasni arbaji kilong arfu ar hajar praspa saupulai East Khasils na kitu ki laingot iwei idei bawan na khana para returni mo kitu arngot ki wei pare kidei ki high risk contact wei di high risk contact jong wei ni kitu ki belong positive na po ARC boro khat ki don lot po quarantine por bangi test sekir ki adon lupa po quarantine but iwei pare idei itu high risk contact ibadei na kitu ki bawan ke wedding hapo na po Bihar do hapo Kiting Road kamot si family hi gitu kidai na katu ka family tikini ki returnees ki badai na po West Garo Hills ni online na West Garo Hills tambah ngin hapan penhiar no ar iwei di na South West Garo Hills namar balai ini po iba don ha South West Garo Hills na appointment made ki bu apo West Garo Hills i po quarantine teman-teman nak layo bah ki detail jong ki barkhat ki la pha no po empati ye ini na po takamot ke report ke jengi ke long West Garo Hills kan dei no khatlai but ke South West Garo Hills kan long no ar kini ki BSF barkhat kini ki high risk contacts na barkhat na po maupat bat nang tei na po composite hospital ke umpling campus bat na maupat campus kumakalong mentahi ubastom de tang ti wei badan po negrams badang don mentah teman-teman tai la improve tangi tai we mengilap iba badan symptoms isilong symptomatic nama itu tenado B1 nama idon comorbidities we ilong obese dan idon hypertension idon diabetes an pensai kan nama boleh ini hapor B1 ning kong nado B1 hakatu ka santarek hi patient ka sampel ila test positif hakatu ka sini hitam nila hakatu ka sampel hi mengitas kita satai ki lasim ilong positif hi ti nomor bi idon pada kiwi ki Jepang kibu in to po hospital po negrams po isolation ward te hadin peladap ke singi kemot suppose ni kila test biang i ilong negatif mo next day ke 24 hour sample ru kalau negatif tambah ki krampat declare i belong recovered ki krampat declare nomor beli de mas ke kemot kila alap i chu yo bagani ke Jepang kadang kata i pada now to virus kadang ka side effect nang katu kidon ki after effects no to virus na kata di explanation na po negrams na kata ki krampat release ikwa hiru banlik pha semar sabar kila ongia kila keren ngaru nga kampat long wise banlik sabar temu kasong ka hospital sabaru wede kila ban accept dem kim accept tika kut non tai stom no yo no kensang ke jing stom tika klam pois no shinoro te bo pli klat no pada ngi ai bet bendo kamot ladang ila recover ila le ka test ka ba ar ke test ke baat 24 hours apart hadin khat saus ni kamut ni khen bet bigla long recover ni ai mangi kata certificate report ni negrams pada nomor bi ini dan comorbidities don haban semar po hospital te kamut hakajing hapor ke semar maki ki lap ye kan tu takarau kim ai katu ka certificate bala recover te kila ai katu antecedent cause kila ong bagadi covid-19